Bi berheviya endamên Perlemanê Kurdistanê û Deverdariya Akrê û rêveberên dam û destgehên Mîrî li Akrê rêz li 4 kesatiyan hate girtin. Li hûla Komelgeha Darayî û li ser pêşniyara Nivîsîngeha Perlemanê Kurdistanê li Akrê, xelatên rêzlînanê ji balnivîsîngeha Perlemanî û Deverdariya Akrê bû 4 kesên projeyên xêrxwazî li Snûrê Akrê encam dayîn, hatin pêşkêşkirin. امروکه هم هاتین نویسنگی ها آکره دیاره ما وکو نویسنگی ها پارلمان کردستان آکره ما پیشنیارک بو برای قایم مقام آکره کر بو کاک مازنه کو دیاریه که پیشکشی 5 کسابه کرد که نویتو اوانه کاک ادریس عبدالرزاق صدیق، کاک کامیران طه محمود، کاک سلیمان مکاهیل طاهر، کاک عبدالرحمن رمضان شعبان. اوان کسا کارت خیرخوازی کربین بو قضا آکره که همیش وکو پارلمانتارت قضا آکره اما دست خوشی لیکن راستی مش يعني بفرزاني كو افريكام سوباسيا كي آراسته وان کساب کن اوت رابون هندک پروژه سنور قضا آکری انجام داد سر کیسته خوی تایبت آواکرن قطبخانه گنده باش قارشلای خیرخوازه که وحات آواکرن خلک گندیه دیسان قطبخانه گهانا سنور ناحیه دینارته خسته ثلاسیمیای که نوکه الجر جبجه کرنه و یاته تا آواکرن او جشلای خیرخوازه که وحات یا آواکرن دیسان مزگفتک جل سنتر قضا آکری شلای خیرخوازه که وحات یا آواکرن ده هم پروژه دیجی بالام او پروژه نوید و فتره دهاتینه انجام داد. Ciwan projeyên xêrxwaziyên hatine drûstkirin ji balwan xêrxwazan ve xwendingeha gaşeş rêzî bû li gundê Guhana li Devera Nehlê ke bû xelkê gundî hatbû drûstkirin. Her wiha avakirina xwendingeha ka duwazdeh rêzî li gundê Başqal Revend û avakirina mizgefta muftî li senterê bajêrê Akrê ku ev proje temam bûyîne û hatîne vekirin û di xizmetê de ne. Her wiha projeyê senterê Telasîmyayê jî ji projeyên xêrxwazî bû ku nûke di qonaxa avakirinê de ye. خودی تشتري خوي زوري جرينجا كو هر كسكي نوكي من بيتن مثلا زي مش مدرس موظفة كحكومة ما بنفتش شكري بس الحمد لله ما صار مدارة قوات هاي الكردستاني ده شكر بو خدي امن خود ديت يعني طلبت ما مديت انا المول بنبري خود كي تقريبا ريكو 6 كيلومتر بيش كسرت كتن بيش كصافا يعني جان تخل بيشتو كسر كي دوباره كم دليمنت بصوت بيشتينجي من اف معاناتش خوش ديتي صالح هفته و بنجي اصل باش قال بيشكاتات ما آكري مدرسه 7-8 سال بتني استاد مدرسه يعني ما هنجي الدل خدنا من قد هكر من بيتشي بيتن روجا كي است مدرسه كي تشيكم قالك باش وفعلا الحمد لله خدي هاوركار يوم كر ما محاوله كر مدرسه ما تشيك جاشش بوليو و اس يم صرشم سفيد شكم بيتشي از ايكو ديجي شكم Hevkarîkirina van kesan li demekî da ye ku hikûmetê projeyên xwe yên xizmetguzarî ragirtîne û dişiyanên wê danîne wekû pêdivî wan projeyan encam bidet û pêşkêşî welatiyan bike. İsmaîl Seîd, Destgehê Mîdyayî Badînan, Akrê.